What's going on, nerds? Sazanando right here, and let's talk comics. Welcome back, ladies and gentlemen. Hari ni as you guys can see, aku seorang ni sekali. Yang siapa dah tengok aku punya previous episode dengan guest baru aku daripada Philippines, dengan one of guest daripada Singapore. Aku thank you guys so much for checking those two episodes out. Yang siapa belum tengok, go and head down to those two episodes. Aku recommend gila because yang perempuan daripada Philippines tu, dia is an MCU fan, and dia pun baru saja baca komik here and there. And yalah, interesting topik lah. Walaupun dia tak ada topik yang berat sangat, tapi it's more of like a get to know about siapa this MCU, the Pinoy MCU fan. And also yang Kaizu tu, dia adalah seorang artis lah basically kat Singapore ni. And then maybe insyaAllah in the future aku akan invite lagi Kaizu tu ke, kalau ada art baru. And then MCU fan, Pinoy MCU fan tu, maybe Jim, nama dia Jim aku akan invite dia lagi insyaAllah, because dia borak pasal MCU. So it's good to like, you know, re-invite dia balik kalau ada MCU nya movie apa. Kita boleh bincangkan ke apa dalam bahasa English kan. And speaking of MCU, lately kita ada news baru tau. Aku tak berapa ingat, but the main news aku nak coverkan hari ni adalah Spider-Man news. Tapi sebelum ni, kejap let me check apa news ada yang recently aku dah terlepas pandang. Contoh, Spider-Man Marvel DC punya collaboration kan. Variant cover of Deadpool dengan Batman, diorang ada tease yang Daredevil akan crossover dengan Arrow. And then Jeff dengan Crypto, Wonder Woman dengan siapa Damn, aku tak ingat siapa. But yalah, Daredevil dengan Arrow, I strongly feel like Daredevil should cross over dengan Nightwing but tak tahu lah, we'll see lah apa yang menarik kan. Also news yang baru saja keluar tadi bila aku sebelum record ni, J. Michael Straczynski is back writing Spider-Man punya new, should I say series ke? Aku tak sure whether dia adalah mini series. Aku rasa mini series kot. But The Amazing Spider-Man Torn akan written by J. Michael Straczynski. Yang siapa tak tahu, aku memang minat gila dengan Straczynski punya run of Spider-Man. Yang tulis so basically Dan Slott took over lepas Straczynski left Spider-Man run ni. And aku keep on recommending people yang siapa nak start baca Spider-Man, aku akan keep on saying Straczynski, Dan Slott, Straczynski, Dan Slott. So to have him back to write Spider-Man Torn ni, aku quite excited lah, because dia punya storytelling for Spider-Man back then was interesting. Dia yang introduce Morlun, dia yang buat Back in Black, dia yang buat Spider-Man tibai Kingpin macam tak benda tu. And also back to MCU, korang jangan lupa check out Iron Heart minggu ni, hari Rabu pagi 9 pagi. Korang jangan ikut 24 hari bulan pula, sebab 24 hari bulan tu kat US. And then kita kan depan kan, kita lagi laju kan timing dia. So korang jangan lupa tonton Iron Heart pada Julai 24 ni. Dia akan keluar 3 episod serentak. And then the following week, Julai 2nd pun sama juga serentak 3 episod. Aku tak tahu whether aku nak buat watch party ke review saja, tapi kita tengoklah macam mana kan. And then sebelum kita masuk pada the main topic yang aku nak coverkan, kita tengok apa yang news aku dah miss out minggu lepas. Apa lagi
Aku rasa tu je kot. Ya, oh ya, ada mengatakan yang tahun depan 2026 ada lagi satu movie akan rilis pada bulan Disember, which kita tak tahu apa. Ya bro, oh yang cakap cicak shoot babi betul. Apa belum lagi ada tajuk reveal, tapi kita ada teori yang maybe itu akan movie itu akan it's an Avenger movie lah. Ya, lepas Doomsday kan. So maybe Doomsday Part 2 ke ataupun Secret Wars Secret Wars Part 1 ke, tak tahulah. Ya. Also dengar-dengar Thunderbolts punya director Jake Schreier, apa entah nama Yahudi ni susah sebut lah. Dia akan direct X-Men punya movie nanti. Ya, so Thunderbolts so far aku enjoy je cara dia directing. The movie pun macam best juga for post Endgame punya movie. Walaupun tak sentuh sangat pasal multiverse kan, dia sentuh towards the end. And then Fantastic Four punya credit scene tu pun bukan dia direct, it's Russo Brothers kan. But cara dia buat a team up movie, aku rasa best je lah. Ya, cuma dia terlalu fokus sangat kat Yelena kan masa tu. So aku takut dia fokus sangat kat Cyclops pula kali ni. Tak apalah. Anyways, good director to direct X-Men. Aku excited, looking forward to it. Okay, lastly, the main berita yang aku dapat ni adalah John Bernthal akan kembali menjadi Punisher untuk Spider-Man Brand New Day, guys. Bila aku dapat berita ni kan, bila aku nampak berita ni kat Twitter, kat TikTok, Instagram semua kan, aku ada mixed feelings lah. Sebab you know, kadang berita-berita ni macam kita dapat sebelum movie dia keluar, even trailer dia keluar, kita dah dapat berita-berita ni kan. Dia rasa macam it's just building the hype tau. Kau faham tak? Dulu Far From Home pun diorang cakap, oh ada karakter ni akan muncul, karakter tu akan muncul. Indian movie tu cuma misteri je, you know. Walaupun dia pakai elementals, contoh macam Sandman, Molten Man, Hydro Man tu semua kan, tapi pelakon dia punya karakter, apa, alter ego dia tak ada. And then it's just you know, illusion je from Mysterio. And then lepas tu back then diorang pun ada cakap, oh ada a new Marvel character yang tak pernah muncul live action atau belum muncul kat MCU akan fight alongside dengan Spider-Man lah, bla bla. Tak ada pun. So bila aku dapat news yang John Bernthal akan kembali sebagai Punisher, aku tak adalah excited sangat kan, because aku just take all this news with a grain of salt tau. Speaking shoot. Even sebelum ni kita dapat yang Hulk akan join, habis kita akan dapat Mr. Negative, Tarantula, Tombstone, siapa lagi, ada few lah. Diorang akan jadi the Sinister Six of Spider-Man, MCU Spider-Man kan. Aku macam benda shoot. So sekarang first of all, cerita ni akan take place in Battle World, Doomsday, and then all these characters tiba muncul semua. Aku macam entahlah. And then sekarang pun ada news mengatakan yang Zendaya dengan Jacob tu akan kembali reprise diorang punya watak sekali lagi for this trilogy. Michelle Jones dengan Ned Leeds. I mean, aku okay kalau diorang comeback sebagai those two characters, because aku nak tengok how the story continues from No Way Home, because sekarang diorang pun dah tak kenal Peter Parker ni siapa kan. So aku okay benda tu. Tapi macam cakap Punisher is coming, is gonna make an appearance kat dalam movie ni, aku tak tahu nak rasa apa. I mean it's good lah. Aku sebagai street level punya fan, aku suka benda tu. Sebab Punisher first appeared pun kat comics, dia first appeared kat Spider-Man Comics, issue number 129 tak salah. Itu pun ada Jekyll lah tu semua ya. Kalau korang berminat, korang boleh baca lah tu Spider-Man comic kan. But to have John Bernthal kembali sebagai Punisher, aku excited, tapi tak nak letak harapan sangat lah, nanti kecewa kan. Kita kalau tak dapat Daredevil tak apa, tapi Punisher
kerja dengan Spider-Man. It's going to be interesting because kat Daredevil pun boleh nampak yang Matt Murdock struggle gila untuk bekerjasama dengan Punisher, because Punisher ni suka membunuh kan. And then Spider-Man pun dia merekod sama juga macam Daredevil, dia takkan bunuh orang or whatever kan. So kita akan nampak that the stressful argument once again kat dalam this movie, kalau betul lah Punisher kembali kan, Punisher akan muncul kan. Yeah, it's gonna be a fun ride lah. I mean, campur dengan villain-villain yang banyak gila ni kat dalam movie ni. So Punisher kalau tak dapat bunuh salah satu because of Spider-Man ni, memang menarik gila lah, aku rasa lah. Yeah, but so far entahlah, aku rasa tu je kot. I mean, tak nak letak harapan sangat lah. Aku tak akan percaya news ni selagi trailer dia tak keluar. Yeah, and kalau betul Punisher is gonna have an appearance kat dalam Spider-Man Brand New Day ni, aku harap poster dia diorang akan buat macam the cover art of Amazing Spider-Man issue number 129 lah. Ya, where yang Punisher tengah aiming kat Spider-Man tu kan. Ya, itu cover ikonik gila. Even dah banyak gila orang buat homage pada that cover kan. So this is the only way MCU untuk tarik comic book fans lah, untuk ada harapan dengan movie ni lagi. But other than that, entahlah, aku rasa macam overwhelming lah, terus terang lah kan. Aku actually nak a simple, grounded, street level kind of movie of Spider-Man ni. Tapi bila dapat tahu yang Hulk pun ada kat dalam movie ni, pun dah rasa macam aduh, apa isah. And then ada teori juga, aku nampak kat Twitter tadi, maybe kali ni kita akan dapat Hulk tukar jadi warna grey. Aku sebenarnya nak juga tengok Hulk, Grey Hulk kan dekat live action ni. Sebab dari 80-an 70-an sampailah hari ni kita cuba dapat tengok Hulk warna hijau. And then finally kita dah dapat Red Hulk, tapi Hulk warna kelabu kan, grey kelabu kan. Ya, warna grey ni kita tak pernah nampak live action. So kalau benda tu boleh buat kat dalam Spider-Man ni, aku rasa why not lah. Tapi aku lately baru tengok She-Hulk. Hulk ada kat spaceship, dekat space kan. So asal tiba-tiba kita tak dapat jawapan mana Hulk ni pergi, tiba-tiba dia muncul kat Brand New Day. Rasa macam tak, plot hole gila tu. Ya, so kalau Hulk tak muncul pun tak apa, Punisher tak muncul pun tak apa, aku just nak a good story of Spider-Man lah. I mean, dah 3 movie kot, the whole trilogy of Spider-Man. Kita tengok the fight alongside dia bukan fight alongside lah, Nick Fury dah campur tangan, Iron Man ada kat dalam movie tu, Doctor Strange pun bengang dengan Spider-Man kan. But aku faham je, because of the rights kan. Sony ada cakap yang kalau kau nak pakai aku punya Spider-Man, dia ada satu syarat, kau kena masukkan kau punya karakter-karakter kat MCU ni dalam movie tu. So MCU terpaksa lah buat macam itu. Tapi okay je, because dia tak ada macam tolong Spider-Man here and there. Dia cuma muncul like a few minutes saja. Ya, cuma Hulk dalam movie ni entahlah, because macam aku cakap, dia dah pergi space. Kalau dia muncul sebagai profesor kat MIT ni, aku macam habis apa dia buat kat space tu buat apa kan. Macam kat She-Hulk tu, kalau kau tengok, wow, dia punya hype dah build up. Adakah Hulk akan pergi ke planet Hulk lah, whatever kan. Tapi in the end dia pergi jadi MIT, dia jadi profesor MIT. Macam benda shoot. Ya, so even villain ramai-ramai pun aku tak berapa setuju sangat lah. I mean, we could have just focus on one good villain, maybe Scorpion lah, because dia dah dah teach kita kat Homecoming tu semua. So to have Scorpion sahaja jadi villain untuk Spider-Man Brand New Day ni, aku dah cukup bersyukur lah. Ya, and then terus build up ke Avengers Doomsday ke apa, whatever lah. Ya, aku rasa ya. Punisher kat dalam Spider-Man ni, apa korang rasa? Komen down below. Adakah this is a good idea for Sony dengan Disney, ataupun it's a bad idea? Pasal personally aku rasa aku ada kat tengah-tengah. Aku okay, 50-50 lah. Tapi macam aku cakap early on, jangan letak harapan tinggi sangat kat news ni, because Brand New Day is gonna start filming in like few weeks or few months time. Aku rasa diorang dah start kot. So selagi trailer belum keluar, kita just jangan be too excited lah kan, because anything can happen lah.
Oh yeah, speaking sebelum aku end this episode, Mat, ada satu gambar tu tunjuk Tom Holland rambut panjang kan. Damn, aku betul-betul nak Peter Parker rambut panjang tu for this trilogy, because aku huge fan gila of uh, siapa David Michelini punya run of Spider-Man, sama dengan Todd McFarlane dengan Eric Larson kan. And masa tu Eric Larson dengan Eric Larson aku tak tahu whether dia simpan that mallet ke tak, but aku tahu Todd McFarlane buat Peter Parker rambut panjang, rambut tebal kan. So to see Peter Parker dengan long hair memang seksi gila lah. Sudah ada rambut pendek, kasih dia rambut panjang, nampak slikky gila, because sekarang ni dia tengah struggle kan dengan hidup. So aku really looking forward for that Peter Parker lah. Okay lah, itu saja kita pada time ni. Thank you so much guys for tuning in. Yang siapa tengah tengok kat YouTube, don't forget to subscribe to this YouTube channel Let's Talk Comics Nendo. Dengarkan podcast di Spotify Let's Talk Comics Nendo. Follow aku di TikTok Let's Talk Comics, dan juga follow aku di Instagram Susan Nendo. Dari itu, Susan Nendo right here. Go and check out first appearance of Punisher kat Spider-Man-nya comic Amazing Spider-Man issue number 129. Once again, Susan Nendo right here. Let's Talk Comics Nerds. Peace. Assalamualaikum. Ciao.